Raja, nalazim se na Costco benzinskoj. Došao sam na naspim goriva. Evo, cijena goriva je 3,65. Ovo je 3,66. Na drugim benzinskama je 3,89. Cijene goriva su opet otišle gore. Zadnji 10 dana kako su opet počeli da bombarduju Iran, otišle su cijene goriva na 40 centi po galonu. U mene nestane ovo. Predivan sunčan dan, zalazi polako, trenutno je pol 8 na večer. Evo, stalo je 6 galona za $22 i 22 centa. 6 galona, to je 20, skoro 4 litra goriva, 23. Odo u Costco da kupim neki stvari. Koliko benzin, $7. Costco. Malo da vam snimim proizvode. Banane, ne takve banane. Samo jedem banane, to su majmune. Evo, krompir. 5 kila krompira za $9,5. Budemo, ne idem tamo. Blueberries. Šta ja znam, da li da kupim? 5,79. 5,79, ajde kupću. Ovdje nema ništa za mene više. Ne vidim trešanja, ima grožđa. Ananas, frido. Poslije Walmarta ovo je najbolja trgovina. Apple pie, $16 skupa. Pita jabuka neka američka. Jeste gledali American Pie film? Meso. Pa pola kile meso ovo ja ne jedem. But it's not bacon. Yeah, bacon. Evo, kilo je uvijek $5. Nikad neće postoji. Dok Costco postoji. Sve ostalo poskupi, ali pečeno kile ne poskupi. Gorivo nam je opet poskuplo. Hormuz je zatvoren. We are winning, što kaže Trumpić. Evo voda, ovo pijem. Ajsno. 4 za 6 i 60. Uzeti 4 gaje. 4 gaje. Ova perijer uvijek je skupa. Neka bude na sniženju $5, ja to kupim. Sad neću. Šta ima još? Za mace. Evo ja imam. U džabi stoji $17. Evo, imam kod kuće, boga. Malo je drugčije, ali to je to. Slično. Ali lijepo izgleda.
Mačke se vole penjati pod. Sad ćemo sladoleda, malo da se ohladimo. Danas nije vruće. Ali okej. Ovi ne valje ništa. Oreo, 15 dolara. Gdje su oni moji? Što ja volim? A ne, vam odešli pice. Kupim još. Ovo je hrana većinom što se podgrijava. Perfektno za Amerikance. Mikrovalnu i udri. Ne treba šporeti. Brza hrana. I'm not hungry, but I'll take one. What are these? Chicken breast chunks? Chicken chunks. Okay. $15.49 you get. $15.49? You get 4 pounds. Yeah? Not bad. Let me try it. Yeah, probam chicken. Tastes good. Thank you. Daju da probaš. Nisam gladan. Šta je ovo? Tortilla. What is this? It's a cheesy smile. Cheesy it's smile. Make you smile. Really? Yeah. Is it free? No, it's That's gonna make me cheesy. smile. I told you it's That's cheesy. gonna make me smile. If it was free, that'll make me smile. I'm just kidding. Thank you. Nema ništa džabe. Malo se šalim sa gospođom. Coca-Cola Zero. Za mog jarana lov. $15. 14 sipa. 35. $4 cheaper than Sam's. I know. I know. That's why Costco is way better. Pepsi, ovo sve džabe. Evo čovjek kaže jeftinije nego Sam. Oh yeah. Yeah, I used to take, believe it or not, I used to take medicine for high blood pressure, and I lost weight, and I'm not taking medicine anymore. Oh, there you Yeah, go. see? Yeah. So energy drink, I used to drink a lot of Red Bull. Red Bull. Yeah. That's horrible. Yep. Tastes good. Yep. Nisam zaustavio. Pa nema veze. Sve što oni prodaju, možda probaš. Najdu se neki ljudi ovdje. Trgovina, nešto, konkurencija Sam's. Ima odjeći. Vinjet, $20. Evo imam dvije. Se nadam kupa dvije. Ova nije loša, gornji dio. Isto $20. Roba nije skupa u Americi. Hrana je malo skuplja.
I gotta go back Friday Short. anyway to get the $13. Košulja. A, košulje. $10. Cardinalsova majica. Dres, šta je? Facebook. 31,99. Ova je majica $18. Fina. Kad budem išao na bejsbol, kupim sebi. Imam ja auto, nema veze, još jedno. Pačke. Adidas. $25. I ovo neki šorci. Evo vidite, bio $12, sad je 10. I ovo neki, evo ovo je bez veze, ovo nije za šta. Ovo izgleda lijepo, ali sigurno ne valja, dok su $25. $1, $10. Ajde. Isto neki šorcevi. Nisu skupi. Ovaj odjel je za odjeću. Tepi. $50. Ima i $100. Duplo skupi. A ja, dobar materijal. $120. Koliki je. Vidite ovo. Sauna. $30. Prvi put u životu vidim ovakvu saunu. Gdje bi je stavio? Podrum. Vani. Od drveta. Ljudi moji. Uneven floor. Da. Ko ima para, valjda nek ići na more. Evo, kofer ima. $50 kofer. Perfektan za putovanje. Ljudi ima i naočale, možete poditi. Dođete i usput kupite jedan televizor. Muške, ženske naočale. Svakakvih primova. Jest 5 inča. A jest dobro. Kada se završilo svjetsko prvenstvo. Na ovoj televiziji koja je tamo. Što će išta? 77 inči. $1900. Džabi. $900. Zlato. Lančić. $900. $750. $1200. 14 karatno zlato. A roštilje. Roštilj, $400. Sam roštilja.
I meso donesi se. 900. Dođe meso uzdiga, pravi 900 dolara. Ovdje imaju doktor. Evo, egzem, pregled $85 košta. A kontakt lens, egzem, $145. Rade od 10 do 4. Nedjeljom su zatvoreni. Znači, dođete, kupite stvari i u međuvremenu možete pregledati oči. Ima tu sivač. Koliko je? $200. Shark. To se ne kupuje svaki dan. Evo ovaj je dobar. Mora da je 5-6 10. Ovaj mali frižider mi se sviđa. $229. Svega ima, sam para treba. Ice maker. Ovo je frižider. Šta je ovo? Ne vidim cijeni. Ovo se online kupi. Ali izgleda dobro. Moć. Vaš mašina, šta je? LG. Ovo cijenu vidite online. Ovdje ukucate zip code. Area code baš. Vidite pošto koliko košta. Mora da je skupo. Vetrina, $500 ovo. Znači to. $500. A ovo košta $500. Namještaj, 700. Stolic, 6 stolica. 949. A ovdje nije uračunata taksa. Platiš taksu na kasi, tako da je to skuplje. Ovo nije stvarna cijena. Nabatiš na to 7% poreza. $300. Ovdje piše 380, a to je stvari $400. Možda i više. Ova mattress. Nemamo kako je Trumpić postao predsjednik, sve pojeftinilo. Aman džabe. Dato. Organic. 8,69. Moram ići na kasu. Svijeće, 60 dolara. Poklonite voljenoj osobi. Ljudi moji.
$10. Nije svaki dan da kupim. Vode kupim možda jedno mjesto. Ja šta je kupio čipsa? Sigurno ima neki biznis. Alkohola. Ima da se odvali. Možete jesti, piti, kula. Eno, kula košta 79 centi. Sladoled, možda kupim sebi jedan, $3. Hot dog $1, isto. Neki sandvič. 6,99. Pizza, $10. I nisu da jedu. Jeftino. Vidimo se drugi put u St. Louis. Ovo je ona lubenica iz Kaska što sam danas kupio za $7. Zahvalna. Idem probati. Živjeli? Crveni se. Jaja. Ako imate Kasko u vašem gradu i ako živite u St. Louisu, otiđite, kupite lubenicu. Odlična! Hvala što ste gledali video, pa se vidimo i čujemo drugi put iz St. Louisa. Ćao!